मेट लेونه یا قار. He got mad at me. هغه ما ته قار شو. He got mad at me. ought پکار دی. You ought to help him. تل د هغه کومک کول پکار دی. You ought to help him. resist مخنیوی کول. He couldn't resist the temptation. هغه د لالچ مخنیوی ونه کړو. He couldn't resist the temptation. reveal سرګندول یعنی ښکاره کول. He revealed the truth. هغه رښتیا څرګند کړل. He revealed the truth. ret بېغمه کول. I want to get rid of this problem. زه د دې مسلې نه ځان بېغمه کول غواړم. I want to get rid of this problem. sword توره. The warrior carried a sword. جنگجو یو توره اوچته کړې وه. The warrior carried a sword. tale قصه. My grandmother told me a tale. زما نیا ماته یو قصه وکړه. My grandmother told me a tale. trap دام. The hunter set a trap for the animal. ښکاري زناور ته دام خور کړو. The hunter set a trap for the animal. trial ازمیخت. The trial lasted for a month. ازمیخت د یوې میاشتې پورې جاري و. The trial lasted for a month. violent تاوتریخوالی. The protest turned violent. لاریون تاوتریخوالی ته واوړېد. The protest turned violent. لاریون یعنی احتجاج. admission داخله. He got admission to college. هغه ته په پوهنځي کې داخله میلاو شوه. He got admission to college. astronomy فلکیات. He is studying astronomy. هغه د فلکیات مطالعه کوي. He is studying astronomy. blame تور لګول. Don't blame me for this mistake. په ما د دې غلطۍ تور مه لګوه. Don't blame me for this mistake. chemistry کیمیا. I love studying chemistry. زما کیمیا مطالعه کول خوښ دي. I love studying chemistry. despite باوجود. Despite the rain they went out. د باران باوجود هغوی بهر ته ووتل. Despite the rain they went out. dinosaur dinosaur. Dinosaur lived millions of years ago. Dinosaur په کروڑونو کاله مخکې اوسېدل. Dinosaur lived millions of years ago. exhibit نمایش. The museum exhibits ancient artifacts. عجایب خانه د پخوانی اثارو نمایش کوي. The museum exhibits ancient artifacts. fame شهرت. He gained fame through his work. هغه د خپل کار د کبله شهرت حاصل کړو. He gained fame through his work. forecast پیشگویی. The weather forecast predicts rain. د موسم په پیشگویی کې یې باران ویلی دی. The weather forecast predicts rain.
genius ذهین. he is a genius in mathematics. هغه په ریاضی کې ذهین دی. he is a genius in mathematics. gentle نرم خویه. he is a very gentle person. هغه ډیر نرم خویه سړی دی. he is a very gentle person. geography جغرافیه. I have a test in geography. زما په جغرافیه کې ازموینه ده. ازموینه ده یعنی ټیسټ دی. I have a test in geography. interfere لاسوخنه. don't interfere in my work. زما په کار کې لاسوخنه مه کوه. don't interfere in my work. lightly په قلاره. he touched the glass lightly. هغه شیشې له په قلاره ګوتې ووړې. he touched the glass lightly. principal د مکتب مشر. the principal is very strict. د مکتب مشر ډیر سخت دی. the principal is very strict. row قطار. they sit in the first row. هغوی په اول قطار کې کېناستل. they sit in the first row. shelf الماری. the books are on the shelf. کتابونه په الماری کې دي. the books are on the shelf. spite دښمني. he helped me despite our past spite. هغه د ماضي د دښمنۍ باوجود ما سره کومک وکړو. he helped me despite our past spite. super زبردست. this movie is super exciting. دا فیلم زبردست دلچسپ دی. this movie is super exciting. wet لوند. my clothes are wet from the rain. زما جامې د باران د وجې لمدې دي. my clothes are wet from the rain. abuse کنځل کول. never abuse anyone. هیڅ کله چاته کنځل مه کوه. never abuse anyone. afford وس لرل. I can't afford a new car. زه د نوي ګاډي اغستو وس نه لرم. I can't afford a new car. bake پخول. she loves to bake cakes. د هغې کیکونه پخول خوښ دي. she loves to bake cakes. bean لوبیا. I like eating green beans. زما شنه لوبیا خوړل خوښ دي. I like eating green beans. candle مومبتی. light a candle in the dark. په تیاره کې مومبتی بل کړه. light a candle in the dark. convert بدلول. he converted his room into an office. هغه خپل کمره په دفتر کې بدل کړه. he converted his room into an office. debt قرض. he is struggling to pay his debt. هغه د خپل قرض ادا کولو مبارزه کوي. he is struggling to pay his debt. مبارزه کوي یعنی کوشش کوي. decrease کمول. the prices have decreased. قیمتونه کم شوي دي. the prices have decreased. fault غلطي. it was not my fault. دا زما غلطي نه وه. it was not my fault. fund پیسې. the school need more funds. مکتب ته د نورو پیسو ضرورت دی. the school need more funds. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE everyone سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.